Привет, Тарин. Мен adım Степанова Женя. Хипу бехис курсун студионабын английский унна кытайтыл универдебин. Бэм бу сериалга, айко сериалга антагонист роун толорун Амелия денкиги. Амелия тугунан этер боллахына кини бейтигер биле эреле хох багай сымасын кыта кырдык. Им багай кыз. Олхинатан бэят көрөрүн. Сериалга тугу гынарын. А так и не подохлын. Шейби мен. Вот, тохте хайвесе. Мен боларым тон кетебин хим билебин. Тон сериалга холлар, тон мусыгым колуна көрөн булайды. Холбра онна харазы антагонист ролтан да. Бэвер тон Тэхин чүгэйдэ гынан баран бэм оробун бастантан доордохун анавлади бэн оробун кыта гынан баран доордоспутум өйдөбүтүм эрээре билис мени гэнитен отрушение ларадым бэйттен хайда анюбуттан башы тугу кене Амелия тугу гынарын хайда бу главный героиня жайырын хайда туттарын хаптарын көрдүк тунук бэвер аттаргайдыр идим гынан барантан Üşüdük anladım en iyi generalin. Atın naha hayamların. Kostüm bulur. Naha uhanık kritik ala. Naha uhanık kritik alaman. Ben mınık şübün.